manuna isa kasuno Yesu. Okay. Haleluya. Haleluya. Manuna isa lowalani jamalwate ku hadiaya. Lowalani jamalwate ku hadiaya dia dia Kubasula Roma Lilowalangi kata sino Yesu. Haleluya. Haleluya. Roma Lilowalangi ibaso peletakan batu pertama gereja GPI Rahile Eho Kecamatan Amadaya ya dan Halemuri Bajura Fiterosara Faja 2 ngabosi ono irugi Civitu patolo baso kata sino Yesu. Haleluya. Haleluya. Imane badai hijau be bajiona gobe toyo baba talinga ituyu sebuah beli basa mati kenia bate bai aila bafai buah doi kemia ami samati baba dile mamati banoto bali toyo baba talinga gobe ade iti bojo tomo ade noto bali gobe ni tete bakara bere bate Allah ege da tasunu Yesu. Haleluya. Haleluya. Badai lo walangi ama babadai nononya Yesu Kristo badai kihehan ya muni ubi itu gara adres tu bali gowe daya-daya fangaro baca fatalinga nahia gereja adre yo tarai dai ini baca la itu. Haleluya. Amin. Kalau saya Swahili. Badai luwalangi ama babadi Kristo babadi kehanya menika ini kerumah luwalangi natinga Yehova jangan promosi om anda baca ya Tuhan. Amin. Karamah ya.
Mau hati. Sebuah dan hal itu bakal keluar. Terus kawin. Sira sini mai. Bapak guru Cirmaat sama Sira. Kalau mana kan? Kalau langsung bakal kamu isi. Kalau mana ya? Madi luwalang madi sikris babu di kihanya minikar maluwalang. Lesan nila mami ito haniha iya. Bayro ya sikris kita sino mo ito. Haleluya. Amen. Soya ga Yesus Kristus sinobati baru pabahilu ulgan sinobati Ya itu masih tahu